Так, assalomu alaykum hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз силерге сатыла турган 3 баш козгочкорду көрсөтүп беребиз. Биз учурда Карабалта шаарына жакынкы Новониколаевка айылында турабыз. 3 жаш козгочкорлор сатылат экен. Азыр мен бир чет Карабалтада баягы коро билесиздер. 3 баш экен. Мына эң жашыраагы окшойт. Жана 3 баш козу сатылат бүгүнкү күндө туугандар. Эркектер. Канча айлык деди муну шеп? Ayın bilmem sen. Algansızda. Ama ben alam da bular dedim. Toşna ayın ben özümde tuğulsaken onu toşna bilgide. Бирок жашыраак козу кандай булат? Çaşırak bir çöğetengede. Өтө эле жаш козу экен да. Так, бели жаман түз экен а, квадратный, куйругу тартылган. Бели түз. Бирок чын. Умасынан карап, муну бир 7-8 айлык деп ойлоп калдым го дейм. Bolsa 7-8 aylıkta bular. Максимум а? Может августтагы козуdur. Çok Ağustos'ta emez. Августтагы эмес а? Çok. 7-8 айлык болушу мүмкүн, негизи алганмын, бирок айта албайм дейт. Эми козунун куйругу мынандай. Тартылып турат. Эмнеде разрез барбы? Пол разрез экен а? Открытый да kuyruk. Ачык тартылма куйрук. Бели түп-түз. Гарбаны кулактарын бир байкап алыңыздар туугандар. Мына кулак баштары, көкүрөктөрү кенен козу экен билимсизденчи. Действительно мына сөйөктөрү 4 буштук сөйөктөн экен а? Мындай. А муну болчу? Мунун баасын айта кетиң сразу. Ökön 27'den bu ökö. Экөө 27 000 сомдон а, экөө. Так, бул козу кандай козу? Светло рыжий, башы кулагы агыраак экен. Kuyruğu çoğun anam beli uzunluğa eкен, ama kuyruktu görüp alыңızlar. Bul kaktan geldi? Karabalta vardı hele. Şöten Karabalta'dan. Bulda ondan üstüne kararsan joğun. Mına ököğün ayırmasını görüңүздөр tuğanlar. Uzun. Az boşatıp da koyuyoruz. Boşatıp da görse kulakları kança eken ölçüyordunuz mu? Kulaklarını ölçüyordum 19'dan boluş gerek. O ne mi? Boyuçu? Boylar 75 var bu. Ököğünük ha? Şundayım. 75 bar deydi. Ököğünü 27 000 somdan bağa koydu. Ököğünü görsettik, boşatıp da görsetөбүз. Anam mına bu çıkarılışın lideri. Mına krasavчикке kelip jettik. Bu krasavец kayaktan? Karabalta. Çistatası oşa güçlü eken ha? Çistatası bunun dünyasını ayıttığıyla tanıyım olmalılardı. Prosta benim ismen çıktı. Ne? Kaldar tanımalım. O cekenden bal gelgen. Cekendik ballar. Bu neden çistatası güçlü? Kulakın jatışını karan. Көз нурuyunda. Bullar menen çistatasının bul ökön çistatası вообще başka. Söğüktörü da başka nerse. Kuyruklar da. Garbanosu da вообще başka. Kimden aldın de atınız ya? Atın neler unutup kalam albalan yünden beri bilemez. Araşan koro bu anıkı. Oğa. Bulaşında araşan koz ha? Bayağı Gruzin var o şol korudu da ben bilem ne. Askat deyisi. Gruzin şerikleri de karatçı. Al Gruzin demez bırak başka koçkordan. Özü askat. Şu bayağı askat degen maladan aldınız mı? Şarıgırak bala var go. Boy kişirek askat degen meki. Gruzin anan daha bir neçe degen koçkoru var esimden çıktı men. Oşon balası dedi. Oğa. Yine oşan Gruzin demez oşan şerikin birdemke de ayıp tutkan. Videoda var. Ben bunu bazardan satıp aldım yesen. Hı. Bazardan. O şekilde bazardagılarda da görüben. То есть бул Грузинди былтыр татканда жанында бир кочкор жүргөн, жашыраак. Мен да атын Oşaların provnikleri boluşu mümkün de. Бирок Аскаттан алдыңыз, а? Болду. Точка ошол. Точка. Грузиндин кайжайын Аскаттан алдыңыз. Кайсы кочкордун баласы экенин билбейсиз. Ооба. Билбейсиз, а? Болду. Грузин деп линия коюп албаңыздар. Болгону Грузиндин ээси Аскат деген байкеден алдым дейт, базардан. Kulak чистота вообще başka. Bunun жашыны дагы канча билбедим, бирок төш, möş, moyunun жоондугу, тике туруштары, кулактын жайгашкан жерлери бир четтен өзүңүздөр мына баш, мына куйрук, көчүктөрү ак, полу разрез, зеркальный, чёткий куйрук. Мунун баасын канчага коесуз? 32 000 сом, э? Болду туугандар, чалып байланышып көрөсүздөр. Бою канча экен? 80'e yakın. 80'e kulakçı. Kulak çene öpün. Oyundayla çenegen yok mu benim? Çamana baytamda. Karışlar. 1-2 santimetre. 19 var mı kulağı?
Бар го. 20 чыкпайт а? Жок, 20 чыкпайт, 19 бар болуш керек. Бирок баары күчтүү короодун козулары башкача болот экен а, чистоталары. Жүйүндү көр, Мына маны көр. мощный. Ногу чалып сүйлөшө бересиздер. 3 козгочкор саттыкка коюлду. Дарегини дагы бир рет кайталайм. Дареги туугандар Кара Балта шаарына жакын Ново Николаевка айылы. Тагыраак айтканда экран астында номерлерге чалып сүйлөшө бересиздер. Бул киши дайым айтат, транспортировка любой жака машина тапканга аракет кылабыз. Машинадан көйгөй жаратып ойлоно бербегиле деп айтат. Мында чалып байланышып бериңиздер, биз видео жыйынтыктайбыз.